نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیمای شهری پنجکند منظورتان است. السلام علیکم. در مجلس هفته‌واری نظارتی نزد رئیس شهری پنجکند نتیجه کارها در هفته سپری شده تحلیل و جنببست گردیده. برای هفته نو وظیفه ها معین شدند. تفصیلات بیشتر در گزارش نخستین برنامه اطلاعاتی پیغام. صبح 2 نوامبر سال 2020 در جلسه هفته‌واری نظارتی نزد رئیس شهر پنجکند اساساً نتیجه فعالیت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ساختارهای مربوطه آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته برای هفته نو نقشه وظیفه ها مشخص و معین گردیدند. رئیس شهر شفیعیان اسلام زیازاده در آغاز جلسه هفته‌وار از رهبریت ناظرات انداز قاطعانه طلب نمود که آنها باید نقشه ماه اکتبر را بر زیاد اجرا نمایند و برای اجرای نقشه ها در ماه نوامبر، دکامبر و در مجموع سال 2020 تمام امکانات ها باید ثمرناک استفاده گردد. در مجلس هفته‌وار توجه رهبریت ساحه تندرستی اساساً برای پیشگیری بیماری سرایتی کووید 19 جلب گردید. رئیس شهر شفیعیان اسلام زیازاده از رهبریت مؤسسه‌های طبابتی قاطعانه طلب نمود که در این دوره خیلی مشکل و حساس که در اکثر کشورهای جهان شماره گرفتاران بیماری‌های سرایتی کرونا ویروس زیاد می شوند، جهت تامین امکانات‌های خدمت‌رسانی طبی سری وقت از تشخیص گذراندن شخصانی که شبهه این بیماری را دارند، همزمان زیاد نمودن متخصصان ساحه، تامین مؤسسه‌های طبابتی مخصوصاً جماعت‌های دیهاتی دوردست با تجهیزات و داروهای ضروری، چاره‌های ضروری عملی گردد. تاکید شد که تا به حال در اکثر اداره و کارخانه‌ها، بازارها، مؤسسه‌های خدمت‌رسانی رژه نقابی عموماً رعایت نمی‌شود. با بخش دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم باری دیگر هشدار داده شد که وقت‌های آخر شماره اشتراکچیان در جنازه‌ها خیلی زیاد شده. بعضی عائله‌ها دیده و دانسته قانون‌های تنظیم را رعایت نمی‌کنند. همزمان رئیس شهر رهبریت بیمارخانه مرکزی شهر را وظیفه‌دار کرد که باید بیمارخانه زمانوی نوبنیاد در حالت خوب معماری تازه و آزاده قرار داده شود. برای بیماران جهت تامین گرمی، داروها و دیگر امکانات‌ها چاره‌های ضروری اندیشیده شود. در مجلس هفته‌واری نظارتی به رهبریت شعبه معارف دستور داده شد که با آغاز یافتن تعطیل تیرماهی باید آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی و مؤسسه‌های تا مکتبی برای تازه و پیراسته نمودن داخل و اطراف بناهای مؤسسه‌ها کارهای زیادی را تا آغازیابی دوره مرحله دوم تعلیم انجام دهند، زیرا از تازگی مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی پیشگیری از بیماری کرونا ویروس خیلی هم آسان‌تر خواهد شد. در مجلس هفته‌واری نظارتی وابسته به مسائل کشاورزی، تامین آب نوشابه، نقشه‌بندی کشت کارتوشکا برای سال 2021 مسئولین دستور و وظیفه‌های مشخص گرفتند. رئیس شهر از رهبریت ریاست کشاورزی، کمیته اداره زمین و دیگر مسئولین قاطعانه طلب نمود که آنها باید در همه جماعت‌های دیهات از روی شماره خواجگی‌های دهقانی برای نقشه‌بندی کشت 10,000 گکتار کارتوشکا برای سال 2021 تمام تدبیرها را عملی سازند. جهت تامین تخمی‌ها و دیگر امکانات‌ها از جمله تامین آب پلیزی در این ایامی که کمبارشی به مشاهده می‌رسد، سریع وقت انجام دادن کشت تیرماهی، شدگار زمین‌ها، چاره‌های مشخص
амалӣ карда шаванд. ба роҳбарияти идораи давлатӣ обёрӣ ва беҳтоҷи замин вазифа гузошта шуд, ки бояд ҷиҳати идома додани корҳои аз навсозии пойгоҳҳои обкашӣ ва каналҳо аз рӯи хулосаҳои мақомоти болоӣ тадбирҳо амалӣ гарданд. дар маҷлиси ҳафтавор раиси шаҳр таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба ҳолати бади назорати санитариву эпидемиологӣ дар кӯчаҳои шаҳр, аз ҷумла дохили бозор, атрофи бозори марказӣ баён кард. ӯ таъкид намуд, ки бояд дар ин давраи хеле хатарнок ҳолати санитариву эпидемиологӣ таҳти назорати ҷиддӣ қарор гирад, махсусан барои пешгирӣ аз тиҷорати кӯчагӣ аз ҳама имкониятҳо самаранок истифода барем, зеро бо ташкил намудани савдои кӯчагӣ ва ғайриқонунӣ мо метавонем ҳамзамон барои ба мардум пешниҳод кардани маҳсулоти пастсифат ва зиёд шудани шумораи беморон як нав мусоидат намоем, ки ин бахшанда нест. дар ин машварат ҳамзамон ҷиҳати пешгирӣ аз зиёд шудани шумораи сагҳои бесоҳиб дар дохили шаҳри Панҷакен андешидани тадбирҳо масъулин вазифадор шуданд. раиси шаҳр ба масъулини бахши тарғиботиву ташвиқотӣ дастур дод, ки дар моҳи ноябр дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашнвораҳои фархунда, солгарди навбатии рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи милисияи тоҷик, рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил мешавад. мо бояд барои истиқболу таҷлили ин санаҳои фархунда корҳои тарғиботиву ташвиқотиро вусъат бахшида, бо насби шиору овизаҳо, баргузории мулоқоту суҳбатҳо ва ташкили чорабиниҳои идона бори дигар ба мардум собит созем, ки воқеан давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи волояти қонун пояҳои давлатдории бузург барои рушди оянда аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода хоҳад буд. гузориши Аббос Ҳамросода Исмоилҷон Холов аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен. санаи 6 ноябри соли равон рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил мегардад. дар ин бора мутаваҷҷеҳ бошед ба суханронии мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Шоҳида Қиёмзода. ҳамасола 6 ноябр ҳамчун рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил карда мешавад. аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи ҳамдиёрони азизамро бо ин рӯзи таърихӣ табрику муборакбод мегӯям. ба онҳо сиҳатмандӣ, сарбаландӣ ва хонаи ободро таманно дорам. дар даврони соҳибистиқлолии кишварамон Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кафили боэътимод ва қонунии ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва рушду шукуфоии кишвари соҳибистиқлоламон рисолати бузурги худро амалӣ месозад. ҳамаи дастовардҳои Тоҷикистон чун давлати соҳибистиқлол ҳам дар таҳкими низоми давлатдорӣ, ҳам сиёсати хориҷиву дохилӣ, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, рушди соҳаҳои гуногуни иқтисод таҷассуми амалӣ шудани Конститутсия маҳсуб мешаванд. Конститутсия роҳи давлатдории моро равшан ифода кардааст. яъне ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократии ҳуқуқбунёд ва ягона мебошад. давлату ҳукумати мамлакат барои амалӣ намудани ин ҳадафҳо ҳамеша тадбирҳои судмандро роҳандозӣ менамоянд. Конститутсия барои ташкили низоми нави ҳуқуқӣ ва тартиботи ҳуқуқӣ дар мамлакат сарчашмаи ягона буда, он муносибатҳои ҷамъиятиро ба танзим дароварда барои таҳкими қонунгузорӣ, қабули қонун ва санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқӣ замина мебошад. яъне Конститутсия ба яке аз сарчашмаҳои боэътимоду асосии таъминкунандаи давлатдорӣ ва ҳаёти осоиштаи мардуми кишвар табдил ёфтааст. тибқи гузориши ниҳодҳои бонуфузи байналхалқӣ, Конститутсияи ҷумҳурии мо бо фарогирии моҳияту муҳтавои ҳамаи равандҳои низоми давлатдорӣ,
ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон ва шаҳрвандон дар қатори беҳтарин қонунҳои асосии мамлакати ҷаҳон ҷойгир аст. бояд қайд намоям ки баробари ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрвандон Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо меъёрҳои худ вазифаҳои асосии онҳоро низ муайян намудааст. яке аз рукнҳои асосӣ риояи Конститутсия ва қонунҳо эҳтироми ҳуқуқу озодӣ ва шаъну шарафи дигарон аз ҷониби ҳар як узви ҷомеа мебошад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои дар сатҳи зарурӣ баргузор намудани рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон нақша чорабинии худро омода намудааст ва санаи 5 ноябри соли ҷорӣ тантанаҳои идонаи рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳоти Панҷакент оғоз меёбад. чаро то ба ҳол барои роҳ надодан ба савдои кӯчагӣ ва риоя нашудани истифодаи ниқобҳои тиббӣ дар бозорҳо ва ҷойҳои серодам тадбирҳои таъсирбахш андешида намешаванд? ба ин суол гузориши дигari барнома посух мегӯяд. дар асоси супориши раиси шаҳри Панҷакент Шафиён Исломзиёзода гурӯҳи корӣ субҳи 2 ноябри соли равон бо мақсади таъмини ҳолати санитарӣ ва эпидемиологӣ дар бозори марказӣ ва атрофи он роҳ надодан ба савдои ғайриқонунӣ дар хиёбону кӯчаҳо, махсусан роҳи самти лаби чашма ва қитъаи хиёбони рӯдакӣ аз назди бозори марказӣ то бозори Гулистон санҷиши муштараки назоратӣ анҷом доданд. бояд қайд намуд ки нафароне буданд ки барои наворбардорӣ монеа мешуданд. аз нахустин лаҳзаҳои санҷиши назоратӣ маълум гардид ки бо сабаби дар дохили бозори марказӣ эълон намудани рӯзи санитарӣ як гурӯҳ тоҷирон мизу курсиҳои корияшонро ба беруни бозор бароварда барои ташкили тиҷорати ғайриқонунӣ омодагӣ мегирифтанд. аъзои гурӯҳи корӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ, маркази ташхиси минтақавии тоҷикстандарт, корхонаи фаръии давлатии хоҷагию манзилии коммуналӣ ва дигар масъулин бо сабаби манъ кардани савдои кӯчагӣ мизу маҳсулоти тоҷиронро тавассути нақлиёт бо хоҳиши онҳо ба дигар ҷо интиқол доданд. мутаассифона чанд нафар тоҷирон бо гурӯҳи корӣ баҳсу мунозираҳоро идома дода аз талаботи қонун саркашӣ мекарданд. дигар лаҳзаҳои ҳар субҳи бозори марказии шаҳри Панҷакент савдои маҳсулоти овардаи деҳқонон аз тарафи тоҷирони бозор аст ки маҳз чунин савдои даст ба даст ба баландравии нархи маҳсулот сабаб шудааст. тоҷирони бозор низ баъзе андешаҳои хешро баён карданд. پیشنهاد شدم کجا خریدی вообще سودا نمی‌شدم اونجا کی سودا می‌کنه پول گرفت و گفت که باهاتون بالای فریشته دادن نه پرداخت یک چیل سامان سودا می‌کنیم در دنی بازار و فایده می‌خوردم چیکار کنیم در یک تا ابیتم 20 سامان 30 سامان می‌خریم در دنی ابید کجا پول میشه бо сабаби дар қади роҳу кӯчаҳо ба тиҷорати ғайриқонунӣ машғул шудани тоҷирону соҳибкорон ин мавзеъҳо ба партовгоҳҳо табдил ёфта ҳолати санитарию эпидемиологӣ ва муҳити зистро халалдор сохтанд. албатта имрӯз қисми зиёди мардум аз ҳисоби тиҷорат барои хонаводаҳо даромад ба даст меоранд. бояд роҳбарияти бозори марказӣ, мақомоти дахлдори назоратӣ ба соҳибкорону тоҷирон талаботи қонунҳоро фаҳмонанд, аз масъулин талаб намоянд барои онҳо шароитҳои мувофиқ фароҳам созанд.
дар бораи ин камбудиҳо ва беназоратӣ оид ба истифодаи ниқобҳои тиббӣ, риояи масофа, пешгирӣ аз бемории коронавирус телевизиони Симо борҳо гузоришу барномаҳо намоиш дода буд, вале аз тарафи масъулин вокуниш мушоҳида нарасид. гузориши Муиниса Атамуллоева ва Исмоилҷон Холов аз бозори марказии шаҳри Панҷакент. ба ҳамагон маълум аст ки бо оғозёбии фасли тирамоҳ дар аксар кишварҳои ҷаҳон шумораи гирифторони бемории сервитии COVID-19 рӯзторӯз зиёд мегардад. аз ҳамин сабаб дар шаҳру деҳоти Панҷакент барои риояи талаботи муқарраршуда корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ ва ташхису табобат идома дорад. оид ба ин мавзӯи доғ мудири шӯъбаи бемориҳои дарунии беморхонаи марказии шаҳр Аюбҷон Мухторов андешаҳояшро чунин баён кард. таваҷҷӯҳ намоед. чиқали ки пеш гуфта будем, борҳо дар ин бора маълумотҳои табибон пешниҳод карда шудагӣ буд. дар имрӯз аз нав авҷи гирифта истодааст. чиқали ки маълум аст дар хабаррасониҳои телевизион баромадҳои телевизионӣ маълум аст, дар дигар мамлакатҳо низ шадидгирӣ дар давраи дуюми чунин беморӣ сабт шудааст. аз сабаби он ки корҳои профилактикӣ ба қувваттар гузаронда шавад, дар байни аҳолии мо низ чораҳо андешида мешавад. барои пешгирӣ кардани чунин бемориҳо мо гуфта будем ки беморон яки худи аҳолӣ бояд ки аз ниқобҳои тиббӣ истифода баранд ва гашту гузор дар байни мардум дар маъракаҳои чизҳо камтар карда шавад. дар имрӯз чиқали ки дар пеш гуфта будем аломатҳои зоҳиршавии бемории коронавирус, баландшавии ҳарорат, бемадорӣ, сулфазании хушк, аз сабаби он ки барангезандаи чунин касали коронавирус худро низ дар чизи зинда аст ва барои вайам худро муҳофизат мекунад. барои имрӯз ба клиники зоҳиршавии чунин беморӣ низ тағйир ёфтааст ё худ мутатсияи чунин коронавирус сабт шудааст ки имрӯз зоҳиршавии чунин беморӣ андаке фарқ мекунад. рӯзҳои аввал агар ҳарорат баланд шуда сулфазании хушк бисёр мешуд, дар имрӯз аз сабаби тағйирёбии клиники чунин беморӣ зоҳиршавӣ ва худ мутобиқшавии чунин барангезандаи чунин касалиҳо, зоҳиршавии чунин аломатҳо ҳам аллакай имрӯз камтар фарқ мекунад. дар имрӯз мо чунин мушоҳида карда истодаем ки зоҳиршавии на он қадар баланди ҳарорат дида мешавад, мумкин то 38-36 ҳар хел мегузаронад, лекин аз 37 боло аллакай сабт мешавад. агар чун беморон дар аксар вақт ба чунин ҳароратҳо аҳамият наметиҳанд, барои ки чен намекунанд температураи ҳарорати 34, 32, 36 ин қадар зоҳир намешавад зоҳиран. вақте ки ба пеши мо мебиёд, мо чин мекунем, мо ҳарорат нест мегӯем, вақте ки чин мекунем ҳарораташ 37, 34, 37 боло аст. одатан ҳозир сулфаи хушк, хоришу гулӯ, дарди миён, аломатҳои дарунравӣ пайдо шуда истодааст ва дарди сар, дарди миён безобита мекунад. бемадорӣ рӯз аз рӯз зиёд мешавад. аксаран ҳамин муроҷиати беморон ба духторон ин аз он маҷбур мекунад ки бемадорӣ то рафт бемадор мекунанд ва бӯй дар бинӣ маззаи хӯрокро намефаҳманд ёки на он қадар саҳеҳ мушоҳида мешавад. дар имрӯз барои мардум бояд ки донанд ки пайдошавии чунин аломатҳо низ як намуди зоҳиршавии бемории имрӯза сироятии коронавирус 19 шуда метавонад. дар ҷаласаи шӯрои машваратии об татбиқи лоиҳаи таъмин намудан бо оби нӯшокӣ ва ҳолати санитариву гигиенӣ ки бо маблағгузории Иттиҳоди Аврупо, мусоидати Агроаксия Олмон аз тарафи ташкилоти байналмилалии Оксфами Британияи Кабир амалӣ гардид, мавриди таҳлилу ҷанбаст қарор дода шуд. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. дар толори иттилооти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент
جلسه شورای مشورتی آب و شبکه شریکان رشد پیرامون تطبیق لایحه تامین آب نوشابه و بهتر نمودن حالتهای سانیتری و اپیدمیولوژی در قلمرو شهر و دهات پنجکین و ناحیه عینی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. جلسه شورا را افسری تطبیق لایحه تامین آب نوشابه و بهداشت در وادی زرافشان نرگس توشیوا آغاز بخشید و به حاضرین اطلاع داد که از سال 2016 تا به امروز ما در دایره کمک‌های مالیوی اتحاد اروپا مساعدت کنسورسیوم اگرواکسای آلمان از طرف تشکیلات بین المللی اکسفام بریتانیای کبیر در قلمرو وادی زرافشان در 63 دهه‌های هدفی برای بنیاد خطهای آبی نوشابه و انشاءات سانیتری کارهای معینی را انجام دادیم. همزمان او تاکید نمود که این لایحه واقعاً از روی همه معیارها و طلبات‌های مقرر شده با مساعدت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین شعبه و ساختارهای مربوطه آن رئیسان جماعت‌های دهات و دیگر شریکان رشد در سطح خیلی خوب جنبش خواهد شد. در جلسه شورای مشورتی آب افسر صحرایی به این لایحه میرزا دوستوف درباره تطبیق پهلوهای تکنیکی این لایحه به حاضرین گزارشی مفصل داد و تاکید نمود که ما در همه دهه‌های هدفی شهر پنجکین و ناحیه عینی اساساً خطهای آب را از موضعهای کوهستان با مشکلات و دشواری‌های خیلی زیاد وصل کردیم و توانستیم که این لایحه را با طلبات معیارهای تکنیکی به طور خیلی خوب انجام دهیم. در مشورت اعضای شورای مشورتی آب از جماعت‌های دهات و کمیته‌های استفاده برندگان آب به سخن برآمده برای تطبیق این لایحه با رهبریت اتحاد اروپا و تشکیلات بین المللی اکسفام بریتانیای کبیر عرض سپاس نمودند. از جمله ملکه بانو شریفова رئیس کمیته استفاده برندگان آب دهه نیکنات جماعت دهات رودکی تاکید کرد که واقعاً تطبیق این لایحه در دهه نیکنات دهها مشکلات اجتماعی و سانیتری و بهداشتی ساکنان دهه مخصوص بانوان را آسان گردانید. در جریان این شورا راهبر دستگاه رئیس شهر پنجکین امید حبیبزاده نیز شرکت ورزید. او جهت همکاری‌های متقابلاً سودمند اتحاد اروپا از جمله تشکیلات بین‌الخلقی اکسفام بریتانیای کبیر با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین با عرض سپاس سخن گفت و تاکید ساخت که ما همکاری‌ها را در این سمت در آینده ادامه خواهیم داد. همزمان افسر لایحه نرگس توشیوا برای دستگیری‌های رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین شخصاً رئیس شهر شفیعیان اسلام زیازاده دیگر شریکان رشد و همکاران با یک مهر و محبتی صمیمانه منتداری بیان کرد. در جریان این گزارش ما با افسر این لایحه نرگس توشیوا نیز همصحبت شدیم و ضمن یک صحبت تخصصی تطبیق این لایحه را برای مردم وادی زرافشان مخصوصاً دهه‌های هدفی خیلی مهم ارزیابی نمود. جلسه شورای مشورتی آب را جهت تطبیق لایحه تامین آب نوشابه و بهداشت در قلمرو وادی زرافشان افسر لایحه نرگس توشیوا جنبش کرد. او اظهار داشت که دوام قریب 4 سال ما 20 جلسه های شورا را گذرانیدیم. با شریکان رشد در این سمت به کامیابی های کلان نائل گردیدیم. در آینده نیز ما تصمیم گرفتیم که با آغاز لایحه های نو برای پیشرفت جامعه وادی زرافشان مخصوصاً حل مشکلات اجتماعی مردم همطرفه کمک های عملی رسانیم. گزارش عباس همراهزاده خیام جورایف از مرکز اطلاعاتی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین.
ба таваҷҷуҳи бинандагон мерасонем ки гузориши муфассал аз ин ҷалсаи шӯрои машварати об дар идомаи барномаҳои мо намоиш дода мешавад. тамошобинони гиромӣ, ин буданд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин дам бароятон таҳия ва пешкаш намудем. То барномаи дигар шоду пирӯз бошед. Хайр.